Inut kular hempu kanai polpen bimal terang bong long lelam ki keklang. Bokajan Karbi Club pen Rising Bud NGO tum chelangsi ake joy pen COVID-19 prim kipi. Karbi Anglong NPP aja kong nang kapang tang Japan Meghalaya Power Minister James Sangma Karbi Anglong kebang. I can see your face in the midnight sky, feeling like I'm drowning in your love. Kardom pinya da Abirta long pen nili sami jerbon kilingpi nonar juik tha birtang tom pen kidam tang pen ana chiklu pen Karbi Anglong alo jasemet towar krong pli nang kile pen ajok ale ke long dun jia phan bangalong le long mithang long le kachirai dun alam ki ke klang thek pon long lo lason thot si denarong hithia long ta inut kula da hempu kanai pol pen bimal terang bong long le kachithia lam ki ke klang thu non malom dong mukak pen parokwa dak section 2 mate 3 a survey ke padu pona hut denarong hithialong kedam tang penang ana ningkan pen kulat kachubi dona bangpu kanai pola bang longle ka charai ji pojok ahem pu veka bang bimal terang sedame aning ki pung chepaklang du kanai pola bang ke kedam tang penang ana ningkan pen sum terang arong asar kalitang diuri terang along le along si kulat kang puamen pen ki do pang cheng pon lason si kedam tang penang ana ningkan bang ke lapuson si do bomlo bonta non towar krong pli nang kile hut long le nam long ji pu pena jok methang long le ku che krong don si non final survey report ka selam pona hut ke nemen si dovek nang ji athema ko ana ningkan nia prang pen si labang so long le ke karlitang diuri terang long si chonam dun vek la pen arona teng kulute kanai pol si ahem pu binom lo ku si che krong don o kardom Karbi Anglong live kelang ratum duan pinil dum Karbi Anglong live pen ladak sum terang arong asar bimol terang hem si dolo non alom penangan la forlen nang kile puthak Karbi Anglong jasemet la ilitum la is Karbi Anglong jasemet la bangso forlen nang kile puthak penangan lam ki lampong person karjulong duulo jasemet longle phelang alam ki la towara phan kepek ahut la bangso longle lam ki penangan ki klang dolo la son dak taksi denaronga hithi long sitame ladake hako pesname Karbi atumsi longle phelang punon bhiti pen chenglok Karbi atumsi ke cherai ke onglo athema hako pen langdam lo pulote ladake 6 schedule ajak kong mate 6 schedule area bang kona sumona su phangke longle pek nangne pohala so ajak kong che long pensi penangan atum bangke haprang mename dak bangke hithia jo bangke longle phelang kona sumona su tumhan jordunde mate lason taksi non section 2 labang so asai kedeng pon hut parokwa pen dak dongmukak adak section 2 labang so final report mate final survey ke bang hut forlen hin pen ke bang hut non bangke kona sumona so la bepar behana chu claim tum penangan ingkan pen dak nangkang ni tum longle phelang non mangana cherai komji la poson si elam ki klang lo na si alang litum same apota kaline kalang ne apota ahok ne non bangke alang litum same pota chor krai song sit hek kon long longle hempu nili kali kalang bangke ARO sai kamalong pen ke long pon bang so pata bangke la hen bonta nili tumalong le long kulat kachubi chola bang pu bangsi non bangke nemen si donang ji kunang ka chikrong dun pusi herang kyang no bimal terang pen ji pon la ni melo ni pu ni pi yang ni pu amen pan sin ni akon ni ben se wan tu lalo la ke apranga apu tuma men lo bimol terang tuma pu amen si dolo stamen non bangke apu chevoida phi alang mena men si chevantulo la bangke original potalo ni tumta jo theklong lo la si la son dak si adua hoyalong la dak sum terang rong amekar lo la si alang litum same la bangalang same adua hoylo la si alang li same pota dolo lalo la apranga pu amen lo same apu malo apu men si dolang bonon apu bangke apu men gailo no bang amena men si dolo la bang original potalo la si alang la sona tha pota bangke halatumta chord krai
lasi ero circle office pen na pachini do na teng pote sita buhi long pustame alang litum amen si ahokpet mangi ke do stame non manke labang so final survey long alang litum manke kona so ahok lo labang so bimal terang along le bangke nili tumalong le pensi chekoi not lo lasi bang so long le hem phu veka bangke bimal terang pusi sum terang ro mekar biran terang pensi tame ningje po lasi bang so long karbiang long autonomous council hen penta nanglang duna sonte mesenji pusi ningje po lasi ahok lo halan nili phi to ma hoda din bangke la pula ahok lo ni to long leta kite bok het lo lasi lon kato ka we karbiang long siam em tani to ma long lang cari dun chat nai pasti. Dena rong pen Bikrom Teron Karbiang Long Live. Bokajan ang kang rong kang tiralong kedam tang chitini phai player ni Bokajan Karbi Club pen Rising Bat NGO tum chelangsi Borman TMU School along ake joy pen COVID-19 vaccine ki pila pen bangso ke so pen kachire nang che puthak che thanchimu masai padupon ake joy pen kedeng pon bangso COVID-19 eng prim ki pia jai megalong Assam Assembly along Deputy Speaker MLA Dr. Numal Momin Aluhi sar poman pen chitong dunsi anutina bang phu bang pitame bangso eng prim ke en kenang sot athela so vaccine ka prekadim mate airport along ke sika pharo krip ho kretrok ananam pinangji COVID-19 ke so long le lo puta kali sita kilonga phaya bang jum chat po lapen kachire pen ki do bang ta akenang sot pusi than pare pon Bokajan Community Health Center Narsatum akira pensi bangso ing prim ki piasai kedeng pachun pondo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live MSC election ang katibok bomajok Congress atum jakong kachi pherang son thotsi Duarbaguri constituency long tame Congress jakong kachi pherang amai kangni hut bang phoke BJP pen APHL siaratum Congress along kachi pogdun kedam tang chiti di phai player ni Duarbaguri Mondol Congress Committee sa hemalong Congress atum kangdang amai mate non ke bangji MSC kiliga pharman Duarbaguri along Congress jakong kachi pherang amai pangni pon Duarbaguri Mondol Congress Committee Dunmai Phu Edward Teron pen kachephem phu amai long HAD Minister Bari Mate Karbiang Long District Congress amai phu Khorsing ingti Dunmai Phu Roton ingti Kongchun Bang Suren Singh Narpen Danglok Penangan Congress Asongja Lapen Asongja Piatum Chitongdu Mailong Jasamet non ke bangji MSC Kiliga Hut Duarbaguri constituency penta Kosonsi Congress kachepa haipon thekji ma phu thaksi BD Sore chepa choy ponsi chithanji mum padu ponlo Lasohut KADCC Dunmai Phu Mate Iambarim Rotoningti Kaningje Tengke Congress Kachari ke Meason Thot ke Akaprega Song Atum ke Chari Thek Thelu Puajok Pini Prek Jam Racharia Song Pen Bang Phokep Sosetum Puthot Congress along Nang Chirui Thulo Lapen non ke bang GMC Kiliga Hut Duarbaguri constituency pen Radatum Kumara Phansi Aning ka chethe lapen aning ke hangma halabang so bang phu bang phia phansi songa hen pen Parjab Dun Pupusi Ningje po da tangte mane non MSC election angale policy la sopatha Duarbaguri pen Kumara Phansi ticket PG la pen longje la sopatha Ladang bangke Congress party bangke akai tame mass base Radatum kupisia ke mangma kupisia kirima Radatum ma phansa ning ke hangma lapen kumasi radalong ke doma lapen kuma tumsi ratpen ke chingki je than thekma lapen party kam ke pang tangma Radatum ki du ke lak loga akai tame kichi dodun thi Radatum kupisa ning ke hangma Radatum ki potengsi la ke party tu molang po Radatum ki poteng ake manga ning hanga tengsi la ke party tu momon thi po lang kon tok Halapu helikaman ke ora song pen sorkarang bong monsa malam don kache toga puthak phirangke karjo hut iambarim rotoning tikaning je tengke ajara monsa malam don kache togalong nilitum thangke khamkhe donave setame nonamat autonomous state pithek the pusitame article 244A morni sike dovek nangji pusi che tokonangji lapen aprang pen nangki rimbom aroman scriptsi padonangji Devangiriya banke chidonun thek the puta alang lining je pon le chitongo ni tung ki chitok hantia phan pis phan tu bangke ni tum thanga badha ve chitok ko nang li tu office tame Karbiang Long interest bank la hando je non amat autonomous state test tame 244A bank donang ji municipal bank tokponang ji lapen hala sologor ke chitok logor tangka poisa package bank matha thesi Karbia khai tum interest
lapen loge charlie interest bang si hala dake jitu I script same aprang pen romance script do hala so romance script bang si non kichi tok long same hala ke padu ponai padeng ponai romance script na bahere yong si lada pine devangiri mate hindi yong si include pon that polote lake adon tin also martin abang putin same non si ha ko khopen ka khapen abc pen ki charlie nai ang de Dolamara pen RG Son of Har Karbi Anglong Live. Karbia Khayang Bong BD ki unang bong pen langdam pulote Reverend Kamal Singh Timung henlo adun thumate second ki unduna bang phulo. Alang li pirthe dotti ka hut hempuji so phan ke kroy pen alama ki kapachan ponche phan methanga borenga bar sai che osi arna masayamu ki klema bang phu Reverend Kamal Singh Timung ke damtang chitini phai clear ni bangso pirthe pen che osi sining hemring me damtang lo. Reverend Kamal Singh Timung alang li pirthe dotti ka hut Aturkimi Baptist Church alongsi arna masayamu klempon bomlo. Lapen Zion Baptist Association along Executive Secretary Apusi dengboma bang phulo. Alang lilake arna masaya mo ke klema bang phuchot la pukalisi Karbia khailong ta lamet kabochiang bongpen alang lita inutlo bangso jo non het jong setame thongnok be alu thui paklang ponlo lapen Karbia phurki mo long pen langdam pulote Karbia khayang bong bidi ke charlia long adun thumate second ki unduna bang phulo Christian adhoromanat ke jabang karlitang Reverend Timu masang ho arna masai ke klem ponjia phanpura methang sarkara boreng che osi un anpen hempuji sualama ki kapache thanga sayamo klem ponlo Lapenan parta Bible setame Karbia lampen kelara sai claim dulo. Kedam tang surihini ningkana hut Zion Baptist Association kapangdang poncha phanpura nihang Karbiang long lapen nijang Karbiang long arlo longta amahang pathek ponlo. Lapu an kachipaduk ponang bong kupai kelang no pen COVID-19 na kesu kacholong dun lo ka joine kedam tang chiti ni phai clear ni Dipu Medical College and Hospital along arnikang sam por phai ke thoma pormalom bangso pir the pen chi obublo. Karlitang Reverend Kamal Singh Timung Kedam tang pharu krisir kebra phokebra troxi ningkan jangmia chiklo ni phaing ko clear ni si amahang theklo Karli tang Reverend Timu masang ho ningkan trokebra clear ta ansi bangso pirthe pen chi obublo pirthe ka chi o hut achor asupi nut adona rap la pen ZBA ra do anaphan chi utekang si sining hemring me an chidam thu joilo News report Karbi Anglong Live MSC ki lega farman Karbi Anglong NPP song ajakong kapang tang japhan Meghalaya pen kewang Power Minister James Sangma hin pen ahoilam ke phuthak kaning jete kang tengke Central Sarkar tumsi chingwai pon pamenang chi pusi ning jete kang Karbi Anglong along ta NPP song angkur ka chesak long pame japhan lapen nona dihu KAC MSC ki lega hut aja penoi NPP kachari long japhan kachese kachedang padoponsi kedam tang chitini phai clear ni NPP kachari Meghalaya Power Minister James Sangma diphorong supi na kahumri Ladak NPP asong aja kong kuson si kapang tang pon thek jima phuthak si jasemet alang li diphorong supi na kahumri Kasa pathua klam conference hall along pherangki tumpen chipatheng no hut alang li kaning je tengke non ke wang ji MSC ke liga hut kuson pen si NPP tum kachepa haidun pen KAC aja kong kachepa long dun thek je phansi Ladak Karbi Anglong along kido NPP asong ja tum pen chithan chimum la pen BD sore chipa choi pon lo pusi ningje pon who were the NPP candidates in the last election. I've had a very good discussion with them. Of course, the NPP did not fare so well in the elections, but yet, considering the fact that the NPP entered the field very late, there was only about 3 months left to the elections when we Halapu Assam mate West Karbi Anglong pen Meghalaya hoelong kahuri sai phuthak karjuduna hut alang likaning je tengke adue hoelam ki lake non het pen kali lasi Central Gov ta tumsi la so phuthak abangke chingwai pon paminang ji pusi thanpo The border issue is something which has been going on for very long time. Many governments, many political parties have come forward and said that they will resolve this issue. Many have tried to set up committees, but nothing has happened. Today we are of the firm belief that the longer this Minister James Sangma na kohumri hut Karbi Anglong NPP songcha potum Raju Teron Chomang Teron Rajan Timung David Rengma la pen pinang unclaim bang tum chetong du News report Longsodar inti Karbi Anglong Live
Kheroni Agriculture IB along Karbi Student Union atum West Karbi Anglong District Committee ro kesengda lapen kecheng si klemba amai setame padupon si chethanchimun padupon Karbi Student Union ajakong amso se kapathe thujia phan West Karbi Anglong District along ta aro ke do kenang sot pojok kedam tang chitini phai ke thomarni keseng padupon lo Kheroni Agriculture IB along kapadupon keseng amai long Prodip Teron pensi mai chari pon lo Lasohut aluhi sar poman pen KSU tiri piamai phu Rostom Rampar lapen BD sar potum sar Intokbi Richard Engpi Kongchun Bang Jirsong Taro Rapchun Bang Borson Kropen Danglok Prekjam Arori Masongja potum Chetonglu Hampanga song lapen Lukacharia song kangthur ponji pua thepi deng ponsi aro ke senga mailong jasimet non ove kimiatum Lukacharia nat kapapranun thekja phan lapen kaching thuranat setame amso se papranun thekja phan jingki chithan ponsi bidi sore chipi pondo KSU song jakong amso se kapangtang ponja phan arkoi be phan me phu lapen sar interona phan kongchundar pipe ponsi ingtang kringpen West Karbi Anglong district aro sing pondo News Desk report Karbi Anglong live Tang tipinya daba Abirta ke lapon si kang tonik lo.